Dear Mr. Lonely. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan nga Alice, adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaan ako ni ti asawa kan may nga anak, ngem rugyak ti agsalaysay, idi balasang akpailaeng. Kat agkursunada aklaunay, ken ni Rene. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Alice. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anda ako ni Alice. At iti sagot ko para ken ka. Namin ano ka din nga ibagakan ka nga awan namnamaom kanyak, Alvin. Aging nga awan makita ka kaayan ayat mo. Sanak to asumardeng Alice. Sana ko maaparitan nga grahayo ka? Ala, saan ka aparitan? Ngam isardeng mo timangtad iti sagot kanyak. Sige, no day tati kayat mo. Aramidek, basta saan nakaparitan nga umayag pasyar dito'y balayo. Makaamu ka. Ngam ibagbaga kun, Alvin. Awan mariknak apanagayat kan ka. Pagayam laeng ti pangibilbilangak kan ka. Asong batam ni Alvin. Nabayagan nga agar-aram kan ka. Ngan di ka matlama asyanan. Awan panagayat ko kin ni Alvin. Namin ano kun nga imbagakan ko na dayta. Ngam nagdagulit mo't. Ay, jakman ammo kan ka? Noan niya ti saan mo akayat kan ko na? Adda sa bali nga ay ayatak nilya. Ururayak lang nga agaram kanya. Asino? Ibagakan ka. Ngam awan sa bali apang ibagbaga ama. Wan. Asino? Ni Rene. Anya? Angam addan kaayan-ayat ni Rene. Saan na pa'y nga asawa ni Maylin? Iso nga adda pa'y namnamami. Agawam? Ikarigatak ti agpapansin kan kwa na. Anya ti amom, numapansin na. Ay, ibang klase kamot. Adala nga ruden kaayan ayat jay tao. Nabayagan nga agayatak kin ni Rene, Nelia. Saan na pa'y nga inarum idi ni Maylin? Agayatak kun kan kwa na. Anya? Mabalin ka di nga imbitaran ka inton Domingo ijay balay. Kasangay ko ngamin. Sige. Ngam ayabak ni Maylin. Ha? Mabalin? Sige, aapikit din na saan. Anya ka di nga oras. Pangal daw. Kalpasan na, agjajaming tayo. O sino ti kakadwa tayo? Amangan mo't no ado ti bisita. Datayo laeng. Ayabak mo't Danelia ken Alvin. O sige, ayos nga rod. Ado ka di tinawis mo a bisitam. Basit lang nanang. Da kami lang nga aggagayam nga agkakaaruba. Ni Alben, inawis mo ka di may. Wan, nanang. Masakitan lakit di dayjay no saan ko nga awisan. Uray saan ko akayat ni Alvin. Jak kayat apasakitan tirik nana. Gapu tagayam ti pangibilbilangak kan kwa na. Anya nga mintisan mo a pangayatan ken kwa na kat nasingpet may. Nanang, narigat ama isuro ti puso. Hey, sa bagay madkit di Ang mabalin mo't masursuro ti ayat. Jak kayat nanang. Ngamin, addan sa bali alinaon to'y puso. Ha? Asinaw? Maamon yun to, nanang. Ala, ag-enjoy tayo lang. Ado ti mainom. Saan ko samat ka? Agabailan, Alice. Nabanatan ka kon. Anong kasta agawit ng rodan nung saan mo nakabalan, ha? Sanda ko mapay matapanawan arin eh. Kaya't kayo pa'y makaduay ta kasangay ko. Ngam saan na nakabalan ni Maylin? Wan mat ngakpaiso, Alice. Sana bale. Ada akpay mo? Uwan nga so Alice. Kaduanda ka. Aging ga akayat mo pa iti aginom. May mayat na taano ado tayo. Ay, kastoy langan.
Oh my God, Maylin. Maturog ka pa ilang ijay kwarto. Ringan ka into nagawid kayo kinirene. Okay ka, nilangkan ka, Han? Okay, Han. Ilang klaro din maturog. Agidan tanton nga agawid. Oh my God, nga rudan, Maylin. Kasano day to yan? Naiturog mata ni Rene, iti lamisaan. Tulungan na, Alvin. Asibayan ta ni Rene kat paturog ka kiti kwarto. Okay. Agidandan ton nga gawid kini Maylin. Sika nga, Nelia. Kabalam ka di pa iti agawid. Asidag lang matibalay mi. Kabalak pa iti agawid. Maturog ka lang dito eh. Saanan? Amang anong madanagan ni Nanang no sana kung agawid. Tinasaya at Alvin, itulod mo ni Nelia. Saanan? Kabalak mo. Itulod kan. Tapno sigurado makaawid ka, Nelia. Okay. Sikati makamo. O na, pagtitinulungan tayo nga rungod. Nga si bayan ni Rene. Sikan tumat ngamin. Alis, pakbo ka. Pakbo iti baso ni Rene. Anya nga rod ka. Kaya't naman nga inuman. Kaya mo samot nga minabartakan. Saan mo na? Da kayo kidi Alex, aldawan, agreeing ka ditan. Ada pa'y lagayam ni Maylin ang nakaturog di tabangir asil. Ha? Ada ka idda ni Alice a lalakay? Hoy, Alice! Asino na itakadwa malalakay? Nanang, Ha? Anya tinaramid mo iti anak kaw si kalalakay? Nay, awan inaramid ko, nana. Anya nga awan? Iti kasta nga itsurain niyaw. Ibagam nga awan inaramid mau. Ti amok kat ni Maylin ti kaabay ko. Apa yung sikat ti abay ko, Alice? Diyan mo. Agpapada tayo anabartak idirabi eh. Itakder mo ti dayaw ti anak kaw. Ngam adan ka ayan ayat ko, nana. Amo ni Alice dayta. Saan ka ni Alice? Pasensya kan rin eh. Ngamusto ni Nanang. Adda na pasamak ka data. Katrumbang nga itakder mo ti dayaw ko. Anya? Siyak ti ay ayatan ni Rene. Apay ko maasikat, ikalay sana. Agsukat ta iti sitwasyon, Maylin. Siyak ti kaayan-ayat. Kat adda na pasamak kada kayo. Saan mo kadi nga ilaban ti karbangam? Kasano, nagbunga ti napasamak kada kami. Basol mo Apay ngamin anak iabay ka kan ni Rene. Pasensya kan. Nabarta ka, kat awanak iti bukod ko apanunot. Ti ko namkit di. Kaya't mo nga gawon ti boyfriend ko. Agpakpakaan si Akmailin. Palubusam ko man ni Rene. Patsyak ang makasapol kan tumitlaang iti kasukat na. Agpudno ka man kanyak, Alice. Plinanong ti amin. Saan ka di? Saan ko aplinano, Nelia? Saan ka di nga iso ti planom? Ti agawam ni Rene? Ti planok. Agpapansinak laang kankwana. Tapno agarom kanyak. Ngamga po iti bartek ko. Nakiabayak kankwana. Imbes nga iti silad ang nagturugan ni Maylin ti pagiddaak. Nagiddaak iti abay ni Rene. Kaya't asawan day ta. Talaga aplinanom. Nasulisugak anak ki abay. Ngamawan iti planok dayjay nga inaramid ko. Mabit man laang. Kapungtot na kadi. Kaslangamin maditi naramid mo. Pasensya ka, Nelia. Ngam na ibagak matankan ka anabayagan nga agayatak kin ni Rene. Kamaudyanan na. Natulag matlaangan ti kasarta Rene. Si kalang ti mangayat iti dahi ti Alice.
Ammom ani Maylin ti ay ayatek. Masurusuro ti ayat, Rene. Aramidak ti amin tapno masurusuro nak nga ayatan. Ha? Anya ti mamas pasamakan ka? Maditirik na, Rene. Rurusukan nak. Ha? Saan nga ta nagbunga tinapasamak kadata? Anya? Agbalin kan nga ama, Rene. Kinagbalinak matan nga ina. No saan ko nga impile ti panagkalay sayaw, di aganak ka kumaabalasang. Nakaragragsakak na nang. Dukasta, kayat mo ni Renay nga agbalin nga asawam. Una nang. Nabayagan nga agayatakin ni Rene. Dukasta, nagayatam nga raw tinapasamak kada kayaw. Nagayatak na nang. Ngam saan ko aplinano ang mapasama. Ipaglakit din tanasing putmat dagiti naganak ni Rene. Inikanda kayo itilo ti anang ipatakderan niyo mga itibasit apagyanan niyaw. Wen nga rod na nang. Itikas na. Masursuro mi mati tumakdar iti bukod mi. Asaan kami kano amang namnama kadakwada. Maalang nga rod anak ko. Agan-anad ka ijay. Ay, ayan nga min ni Rene. Apaya saan nakaakinadwaan nga umay mangala kadagiti kawismaw. Nabannog na nang. Iso asyak laangan. Saan abali ta asidaglaang mat. Exercise ko matan ah. Ala, kadwaan kan amagawit kadagiti awit maw. Nabartak ka manin asimang putrene. Kanayon matlatan akastater aramidam. Apay, ada reklamo? Sikat yakin pagayatan iti da ito. Saan ka nagreklamo ng nyaman ti aramidak? Aramidak mati amin. Tapno laang maayat na, Rene. Anya ka di pa'y tirumbang aramidak. Sana ka naragsak iti sidong mo. Kaputan ni Maylin ti ay ayatek. Iso apulo sa saan ka ba't ngagragsak iti sidong ko. Agpada ta miserable. Saan kumamot akasta, Rene? Aramidam kumamot ti obligasyon mo. Gaputag balin kanton nga ama. Anya pa lang ti kayat mga aramidak ha. Itid kong matkan ka di sweldo. Kurang ka di pa deta, ha? Saan ang kwarta ti tungtungan, Rene? Anya nga rod, panagayat? Saan kung ta maipaikin ka dayta, Aris? Tamdaanam dayta. Anya? Asino ti karopro patoy anak mo, Alice? Kasla naggudwan niyo ka ni Rene. Ha? Nagunigmot daytan asan na ay? Saan ka kadian naragsak? Tanaka-anak kan? Nakaanakak ngagpaiso. Ngam saan man la abimisita ni Rene dito ospital. Ma-discharge sakton inton, madam. Ngam talaga saan abimisita dito ospital. Ay, saan nakakadipay ang nasursuro nga inayat? Saan naksamatan ang masurusuro nga ayatan, Nelia? Ang mga nodaytan tidusam, gayam. No apay ngamin nga imabay kakankwa na itiday di Arabi eh. Huwag nga rod. Ngam nalpasan ti amin. Saan akon ama kababawi? Naragsakaklatan. Gaputan na addaan kami iti anak kin ni Rene. Talaga gayam, akaslasaan na kaamakit kita ti asawam, Alice. Di nakapay ka sao. Labas-labasan nakalatan. Huwag nga rod, nanang. Kahit sinaklot na kadain ti putot na. Huwag matkit din, anang. Iso na lang tadinak man la kumustaan. Naragsak ka kadipay laang iti sidong ti asawam. Maaw-awa na kun itinamnama ang maayat nakmat ni Rene, nanang. Lukas tamot laang. Agawid tan ni Jabalay. Awan mo't laang ti mga sikasukan ka ditoy. Nagruna kat kastakaan anak mo. Sige, nanang. Kasaok laang ni Rene. Tangay saan nakmat laang ang maayat, Rene. Nasaysaya at siguro nagsinatan. Pakawanan na ko, ma. No anyaman ti madian na aramitak.
Nang namnama ak adumtang tigundaway ang maayat nak. Ngam panagkunak, saanin ang mapasamak data. Nawayakan. No kayat mo asublian ni Maylin. Sige lang. Sa anak nga agdarong. Kan saan nga agsakit tinakam ko. Sige. Agpakada akon. Kat nawayakan iti kayat mo nga aramidan. Saan ka kadipay analpas iti aramidam, Alice? Nalpas ako nanang. Mabiit lang ang taugasak ni Imak. Sublatam ko man ni baby tadar aramidag. Nay, adag tuk-tuk-tok. Kita ampan pa ino asino day ta. Wala nang. Rene? Saan nakadya pa unagan? Sige, umunig ka. Agtugaw ka. Agyaman na. Naimbaga bigat yo, nanang. Kastamot kan ka. Sige, panawan kayo pa'y dito. Agsarita kayo adwa. Kailiw mo ka diti anak na. Kinapuno na. Da kaya adwa ti kailiw ko. Agawid kayo ko manigi palay, Alice. May kawa akay ti kaawan nyo ka ni baby. Napatagak matlakadikan ka, Rene. Napatag kayo ka ni baby. No pagawidan na. Kat saan nakmatla ang akasasaw. Uray saanin. Naragsa ka kun aninanang tikadwak. Pagbalbaliw ako na, Alice. Mga barwanan ta. Agasawatan. Iti papanaw mo. Naamiris ko ang napatag ka kanyak. Jakayam kabailan na saan ka makita iti inaldaw. Agyaman ak no nasursuron akon nga ayatan. Rene. Pudno ang nasursuran ako nga ayatan ni Rene, Mr. Lonely. Ket aramidak mati amin a paggrebe nga kas asawa. Tapno laeng ad-ad-dapay a maayat nak ti asawa. Tuy pagayam mo, Alice. Agyaman ak pagayam Alice, iti dayto a pakasarita amin a panagtuok adda pagpatinggaan na. Nasayat launay ta naurnos kayon nga agasawa. Katag nanayon ti ragsakyo, basta lakit di adda kada kayo ti panagpakumbaba, pamateg, respeto. Ken kang runaan na, panagayat yo iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Alice. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat patulod. Ti pagamakayat nati agpailinger di tinagan a Romina, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasingid kami nga agpagayam kini Maylin, ngem dimteng ti pasamak adjak ni Namnama. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Romina, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Maylin, okay ka kadilaan? Apay asan ka matagtagari? Ada ka di parikot mo? Awan mo't kit di. Adala na lagip ko. Kasta ka di? Kunaklakit din na da parikot mo. Ewan gayam. Agiddantan nga lunch inton madamdama, ha? Ha? Siyak ti kagiddan mo? Saan kayo kadingagkuyog ka ni Rodolph inton lunch? Saan? Kaputada na patag nga si kaswan ni Rudolph ija opisina da. Kasta? O sige nga Rod. Datalangan ti agiddan amangan inton madamdama.
Nabayag mat kan asaan taan nagkuyukuyog amangan. Sipod nagayan ayat kayo kan ni Rodolph. Wan nga rod, iso nga ita, datamot ti agkuyog. Amo kami ngagsilselos kan. Gapot hadanda ni awanan panawan ko kan kapagayam ko. Saan mo't maawatak mo't. Gapot tarumbang lang akanayon mo akadwa ni Rodolph. Siyempre, agnobyo kayon. Iso ang maawatak dayta. No problem. Basta no adalakit di wayam, kan adamot wayak, o di datamot ti agkuyog. Kumusta, Romina? Pasensya ka na, no saan ta nakapagkuyo ka nag-lunch hindi kalman. Ado nga mina talaga tinaramit ko di opisina. Awan anyaman na, Rudolph. Maawatak mat. Kan may isa, kadwak ni Maylin ang nag-lunch idi kalman. Kasta ka di? Naimbag mo na. Iti kasta. Nakapaglanglang kayo mat iti pagayam mo. Isang samat ti kasingadan na pagayam mo. Usto ka. Da kami ka ni Maylin ti kasingadan nga agpagayam. Sipod high school kami, nga aging ga ita nga agtrabaho kamin. Bilibak nga rod ka da kayo adwa. Nga madamag ko man. Awan ka di pa ikaayan-ayat ni Maylin? Awan pay. Kasanumat ngamin. Awan mat mapili na kadagiti agar-aram kan kuana. Anya? Sa pinagpintas mo ti pagayam mo. Adulakit di ti agar-aram ken kuana. Ay na, talaga nga ado. Ngam uray may sa, awan pa'y napili na. Ay, jak man amo iti day dya pagayam ko. Amangan mat no awan pa'y plano na amaki ayan-ayan. Romina, anak, mapan ka din iti trabaho. Wananang, mapanakon. Naskan ang masapak ita sumrek. Tapno malpas ko adagos ti trabaho. Iti kasta, masapak matlaang ang makaawid inton malam. Alang arod, nasaya at matno masapa ka nga agawid inton malam. Katnay, awan agluto iti kanon tayo. Amangan ngamin numaladawak manen ang makasangpot inton malam. Ay nananang, sumardang kayo nga minan nga agtrabaho. Dito'y kayo langan balay. Adamat ang trabaho mi ka ni Manong. Iso nga uray saan kayon nga agtrabaho. Agbyag tayo latta. Ay na anak ko, bay anak ka dilaeng. Napigsaak pa'y mo't. Iso akay kayat ko ti mapan makilablabada. Tapno addamat bukod ko a kwarta. Alang arod nanang, da kayo ti makaam mo. Ngam anadan nyo kumatibagi yung saan kayo unay nga agbambanog? No makarik na kayo iti banog, agi na kayo mat. Kartangan na nga ibusan dagiti in order ta, Rudolph. Iti kasta, makaawid tamatan. Amangan nga minuawan pa'y tao ija balay. Agluto ak pa iti pangrabyan dananang kan Manong Edwin. Kasta? Walang harap. Mangan talata. Urusyak. Kayat kumatan ti agawid. Nabandong ka kiti nagmala makaadag iti opisina. Sana bali tamakaina na kanton adagos apaman a makaawid ka. Wan mat ka di sige nga rod, ituloy ta ti mangan. Sige. Katni, mabisina kon. Uray sa anak ton amang rabi ija balay. Iso akaadwal kon ti mangan. Anya nga tano, agpa-take out kalangan iti kaninyo kaninanang mo, kan Manong mo. Iti kasta, saan kan nga agluto pa apama na makasangpot ka iti balayo. Ha? Uwan nga agpaisuan niya. Ala, apaman amal pasta amangan. Agorderak to pa iti take out ko. Apara kada Manong kaninanang. Iti kasta, sana kun nga agluto. Ipapudot dan tulaangan inton manganda. Ada ka matgaya man Manong Edwin. Awan pa'y ka din ni Nanang? Awan pa'y met. Nalabit nga danapanan na. Inton madamdama at danday jay. Ay, wan matkit di Ay, wan gayam. Numabisin kan. Makan kan tulatan Manong. Ada in take out ko amakan. Tapno sa anak kon ngagluto. Naimbag man ta nag-take out ka. Apag iso, mabisina kon. Wan Manong. Nangan kami ngamin ka ni Rudolph ija restaurant itay. Iso aday jay. Nag-take out aklangan.
Iti kasta, uray saan akon nga agluto, iti pangrabyan tayo. Nasayat nga rod no kastay. Alang nga rod, iruwar mo ti in-take out mo. Ipapudot ko sa akmangan. Romina, masapa ka kadi nga agawid, inton madamdama? Saan ko nga mo? Depende Ang mga no, dapay pangawisan kanyak ni Rudolph. Sa dino nga iti papanan yun, no bilang. Ang mga numapan kami lang mangan iti paborito mi a restaurant. Kalpasan na, agawid kami ton. Kasta? Kunaklakit din no awan papanam inton madamdama. Siya kumamot ti mangawis kan ka. Agkasangay ngamin ti kaanak ha. Kat adda basit sagana ija balay. Kasta ka di? Sige, inton dagasan nak ni Rudolph. Uray dua kami laangan ama pa ni Jabalayo. Kayat na nga ta? Wan, kayat na siguro. Sana bale, awan mo't napatag apapanak inton madamdama. Isu nga umayak iti pangawawisam kanyak. Kat no awan papanan ni Rudolph, o di dua kami asumuro ti Jabalayo. Agkasangay ti kaanakan ni Maylin ang pagayam mo, kunam? Kasta nga Rod, naimbaglaangan ta dinagastak dito yung opisina. Nulakit ti kayat mo, dua ta ama pa ni Jay. Sige, mapanta Total, awan mo't napatagapag na kita. Iso ako yugon kalangan nga umatendar iti kasangay ti kaanakan ni Maylin. O sige nga Rod, makigiddan talangan ka ni Maylin. Orayon talabiitan. Adapay nga min iliplepas na. Nga mabiitan day Jay. Okay nga ron. Nay, ison samot na ta sumungan. Uwan nga agpaiso. Isunday ta. Anya, Romina, makaumay ka kadi iti pangawawisakan ka? Uwan Maylin, kadwak ni Rudolph. Nasayaan. Romina, atoy uminom ka. Naimas dayto nga arak. Imported. Ha? Angam, sa anak nga umininom iti nasangar, Maylin. Si Kamat. Saan matakanayon nga uminom ka? Alakit din. Sana bale. Italaang mat. Wan mat ngamin, Romina. Pagusto mo ni Maylin. Sana balit, italang mo't na ito Husto ti ko na ni Rodolph. Awan mat dakas na, no sagpaminsan kat uminom tayo iti arak. Sana bale, saan tayo mat ngagbartag? Alaman laangan. Ngam basit laang tinuman tayo ha. Itikas na, makaawid kami matlaang ka ni Rudolph. Maylin, nabartik samot na ni Romina. Nalabsan ng samot ng tingminom. Saan? Kabalan na dayta. Saan ka di, Romina? Wanat nga min, Rudolph. Kabaalak da ito Saan ka nagdanag? Naimas matgayam ti anak no sagpaminsan. Husto ka, Romina? Iso nga ala, aginom tayo pa'y. Ado pa'y tipulutan kan arak. Aginjoy tayo kit di. Sana bale. Italaang mananday to ay. Alang ron, dagay ti makam mo. Sige, uminom tayo pa yung ron. Sana bale, kabaalak mo't latatyag maneho nga oray na kainumak. Itulod kan tulangan ni Jabalayon ton madamdama, Romina. Rodolph, no saan mo to nakabawilan ti ag drive? Uray dito kayo langan amaturog ka ni Romina. Sana bale. Adamat bakante asilid dito Uray, ijay kanton amaturog, Rodolph. Agkasilid kamin tulangan ka ni Romina. Sa dino ti ayan ko. Anay ko. Nagsakit ti ulok. Adak matgayam dito isilid ko. Nakarin ka matgayaman, Romina. Kastawa na itibartak mo iti rabi. Intulod na ka ni Rodolph dito'y balay. Kasta ka di manong.
Kunaklakit din no ijabalay da mailin tinagturugak iti rabi. Ay, saan ko pa'y gaya man napuputan ti panangitulod kanyak ni Rudolph dito'y balay? Una, takasanumat ngamin. Nalabsam ka no tinaginom iti rabi iti balay da maylin. Iso aday jay, nakaturog kan idin sangpet na ka dito'y balay. Naimbaglakid di tasaan na kan nga nyawid iti balay ta. Si Kamat Manong, nasingpet ni Rudolph. Kat, nabartak kadimat idin tulodnak dito'y idi rabi. Sana nabartak ni Rodolph, nakainom labasit. Isuan na itulod na kapay dito'y balay. Rudolph, agawid ta ka din. Saan ta ka din ang mga nidya paborito ta restaurant? Saan? Itulod ka ni balayo. Kalpasan na agawid ak matan. Nabanugak, gaputa adutin naramid mi iji opisina. Ala ka, Rod, no kasta ti kunam. Agawid ta nga, Rodan. Iti kasta, makainan nata nga agpadpada. Uray siyak, nabanugak mat. Sige, intang rodan lumugan iti kotse. Okay. Aywan gayam. Sabado inton bigat. Kat agpada tangawan sa rekta iti trabaho. Santa ka di arumwar? Anta na pataga papanakit ng bigat. Sa pasensya kan. Inton maminsan langan na rumorta. Apay na ta. Sumagmamanon nga aldaw asaan awisan ni Rudolph arumwar. Tinaudi langan na panagkuyog mi. Kat idinagkasangay ti kaanakan ni Maylin. Kat inawis na kami ni Maylin, ijabalayda. Hoy, Romina. Itay pala apal pala iwan ka. Kasla naunag ti pampanunutam. May kawak lang amin Maylin. Gaputamanon nga aldaw asaan anagaw awis ni Rudolph arumwar. No kasta nga awan sarek tayo iti trabaho. Ha? Amangan met no ado ti pakakumikuman na iti trabaho na. Kasta nga tangag paiso. Nalabit akasta, Romina. Iso ako nam amanon nga aldaw asaan nakangaw-awisan. Mabiit lang, Romina. Adaw mawawang kanyak. Panawan ka pa dito'y office, ha? Song batak lang ti awag ko. Rumwarak biit. Rimwar nga agpaiso ni Maylin dito'y office. Nga, apay anas kan nga umadayo amang sungbat iti cellphone na. Bye-bye, akman laangan. Agawid ka din, Maylin? Ha? Uwan, Romina. Agawid akon. Panagaawid mo tan. No kasta, agiddantan nga Rod. Uray siyak, agawid akmatan. Sanak siguro ang masukon ni Rudolph ita. Awawagak, ngam sanak matasungsung batan. Ha? Akwa, Romina. Sakbay nga agawid ak, adapay mapankugatangan. Iso apasensya kan no sa anak ang makigiddan kan kang agawid. Ha? Wen, Romina. Sabali ti pagnaak. Iso asa anak ang makigiddan kan ka. Ala nga Rod, umunaak nga Rodan arumor dito'y office. Ay, kapilitan nga agmay-may saak, ita nga agawid. Ay, itaman lang nga agmay-may saak nga agawid. Takasanumat kami. Talagan sa ama kumikom ni Rudolph. Manumat tan alawas asaan kami ang nakapagkuyog. Iparpartak ko pa'y timag na. Aguri ka. Kasla ni Rudolph mat tinakatakder iti dayja abanta. Kasla daw orayon na. Ti babae nga'y masidag ka ni Rudolph. Ni Maylin. Kat inarakop kan inagkan ni Rudolph ni Maylin. Anya ti kayat asawan da ito eh. Aguray ka man. Ha? Romina? Anya ti kayat asawan tinakita, Rudolph. Anya tinakitam? Ang pudno ka, Rudolph. Adda ka di relasyon yu ka ni Maylin.
Kwa, Romina. Sana si katikasarsaritak! Husto detan, Romina. Agkalamaka kumalang. Agpalawagak. Awanan tinaskan nga ipalawag mo, Rudolph. Gaputa nakita ka mismo ti panangagag kan panangarakop mo ka ni Maylin. Isumat lagaya malimamihis kan kanyak. Gapu iti dayta babae. Romina, pakawanan na kuma. Adan na pasama kada kami kan ni Rodolph. Iti day di rabiian nag-inom tayo. Apa man anay tulod na ka ni Rodolph, ijay balayo, hindi nabartag ka. Nagsubli ijay balay. Intuloy mi tinaginom. Kat saan mi anapupuutan, nga ada na pasama kada kami. Apay anaramid niyo ti kastoy kanyak, Maylin. Apay asikapay akasingadan apagayam ko tinangagaw ka ni Rudolph. Uli tagtagkid daw iti pamakawan, Romina. Masapol nga itakdaran ak ni Rodolph. Gapata saan ko akayat ti agsikog abalas. Saan ko nga mo ti sawak, Maylin? Gaputa nagsakit na ito nga inaramid yung kaniyak. Maawakan ka, Romina. Katsapay lakumat na mapakawan na kaming tumatlaan ka ni Rodolph. Katsapay kuma. Tauray kasto'y tinapasamak. Saan to kumang agbaliw ti kinasingad tang agpagayam? Hala, Maylin. Pumanaw ka ni ti sangwanak. Tama nga no niya pa'y ti maramid ko. Pumanaw kan! Gusto dayta na panagsangsangit mo, Romina, anak ko. Nalabit asaan ada kayo kin ni Rodolph, ti para iti tunggal maysa. Nagsakit na ito yan napasamak, nanang. Umuna nga ayat ko ni Rudolph. Ngamsaan matlang ada kami ti agkalaysa. Talaga akasta, anak ko. Rumbang laeng nga aklunam. Asaan at talaga da kayo kin ni Rodolph ti agkagasat. Gaputanas ken ani Maylin ti kalaysa na. Tada ka nga rodin na pasamak kadakwada. Uy, nanang. Ikagumaak nga aklunan ti amin. Katapno nalaklaga ka makamove on. Agabrudak pa'y lang. Ala, anak ko. Noan niya ti amo mapagsayatam, suportaran da ka kin ni manong mo. Agyaman ak nanang. Katsapay ko ba? Tama ka move on ak tumat lang iti kabitan na panawan. Wahan, anak. Patsik ang makailiw-liwag kan tumit laeng. Kan mamati ak ang makasarak kan tumit laeng iti kasukat ni Rodolph di tapuso. Nagkalay sang rod da Rudolph kan Maylin, Mr. Lonely, kat addan may sa nga anak da. Nakailiw-liwag ak matlaeng, gapo iti panagabroad ko iti upat atawen. Kat addamet na amamok iti abroad, akalugarak, nga isumet itan tinubyok. Ket natulagen ti kalay sami. Nagsublimot laeng ti kinasingid mi kini Maylin nga agpagayam, ket ita naragsak kamin nga agpadpada. Tuy pagayam mo, Romina. Romina, pagayam ko, agyaman nakiti dito apakasaritaam. Ay ket nasayat met, tasaan na nanadael anaming pinsan ti panaggayemyo kini Maylin. Ket sapay lakuma, tanaragsak ti bangunan nyo a pamilya, itagbalinto nga asawam. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Romina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Pagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Mary, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Makatawan lang ti anak ko, idi pinanawan na kami ti amana. Awan ti amok a pagkamangak, gapo tamay saak nga ulila. At dadag iti kakabagyan ni tatang, ngem naranggas da kanyak. Isuasaan ako na dimawat iti tulong kadakwada. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mary. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ti planom si Kamere. Nana Lucia, Mano abulan na nasaan kayo nakabayad iti abang yaw? Agbayad ka mata. pasensya kayo, Nana. Inggatang ko ngamin iti bagas ti kakaisuna a kwartami. Amo yamat asyak laang tinamnamaan ti anak ko. Aginggat ka ano ti panaguray ka, Di kay madanagan. Agisursur kami manan iti natangin ton bigat. Barang ada maurno nga pagbayad mi kada kayo. Pasensya kayo, Nana. Kanayon laang nga nakastat ibagbagam kanyak. No diyo ka bailan abayadan ti abang yaw, nasaysayat no pumanaw kay laangan. Ano sanda kami pa'y, Nana? Awan ti sabali apapanan mi ti anak ko. Taulila akmat ngamin. Saan ko naparikot dayta? Ti bayad yaw ti kasapulak. Saan at ti pakaistoryaan ti biyagmaw? Ay na, bigbigat nga agungungat ni Nana Lucia. Agsingsinger nga rod iti abang, friend. Uy, pasensya kan Awan ti maipautang ko kan kaita. Amumet, kasapulan mi ti kwarta. Nang runa ita, ay, madamang agpapaagas ni tatang ko. Maawatan ka, friend. Trabaho lata ko man ti pangtulungam kanyak. Diyan mabalin ko nga itugot ti ubing ko. O sige, saludsudek to ni Antipasing, no agsapsapol pay laang iti babaunen, tibak nang nagtrabahuan na iti. Kan saludsuda mat no mabalin ko nga itugot ti anak ko. Awan mat ngamin pangitalkak kan ko, ana. Ala, awagak to ni Antipasing, friend. Ket ibagak to kan ka, no anyan to ti pampagsaritaan mi. Agyaman nak, friend. Kasapulak unay ti trabaho ita. Ay, nagrigat ti kastoy abiyag. Sapay, awan sa bali anam na maag. No di ti bagiklaang. Oy no, addan to. Di ka maawanan itinamnama. Natang kayo di gagayam! Natang! Anya tinatangay laklako, balasang ko. Ay, ada pariya, pechay, karabasa, kan dadumapay, madam. Kita agman. Oh, aday ta. Agpili kayon, madam. Nakasurat dita supot ti presyo na. Sige. Dahito ilaangan. Agyamanak, madam. Taga ano ka? Intugot mo pa'y dahito ubing kat nagbara ti panawan. Kapilitan, madam. Awan ngamin pangitalkakan kwa na. Pinanawan na kami ti amana. Anya? Sa dino nga ro ti pagnanaudan nyo ita. Agab-abang kami dita kabang-ibang a barangay, madam. Nukasta, saan kayo gaya mataga ditoy? Da kayo laang? Kasta nga rod, madam. Agsapsapol kami iti asawak iti babaunan. Amangan ko nak, no? Interesado ka. Ay, kaya't ko launay, madam. Ang numabalin, itugot ko kumati anak ko. Diyak ngamin mapanawan iti pagababangan mi. Tawan kadwa na ijay. Ala, umay ka. Sumrag ta di tabalay. Tagsasarita tayo. No agab-abang kayo madlaang gayam. Nasaysaya at siguro no dalusan tayo laang ang disigo na bodega mi. Taiso ti pagnaadan nyo. Nalawa day jay. Isumat tinagnaadan mi idi saan pa'y ana ipatakdar da ito'y abalay. Wan nga rod, tapno saan ka mo da magastusan iti abang? Kan saan ka amabannog a magmagna, no ada trabahom ditoy. Sige, madam.
Ala, kasaritak nga ron ni Fernan. Iti kasta, tarimaanan na nagitirumbang ama tarimaan. Agyaman ak unay, sir. Madam, Ni, makaturog sa matan day ta anak mo. uwan nga rod, madam. Nasapa kami ngamin arimor itay bigat. Narigat ti kasta. Kaasi ti ubing amain initan. Awan mo't ngamin pangitalkak, sir. Saan ko mo't maibati iti gayem ko? Ta, busy mo't laang dayjay. O sige, tinasayaat. Agmerienda tayo pa'y. Gatang klangan, tinabati alakom, tapno makaawid kayo na. Into no may alawas, mangrugikan iti trabahom diti balay. Nakasaritak ni Antipasing. Ket adda kanumat gaya man naalad da ababaunan. Okay lang, friend. Adamot na nabiro ka kapag trabahwak. Babaunan mo't laang di trabahok ijay. Oh, sa dino. Iti ayan da Madam Susana kan Sir Freddy. Madam Susana, kunam? One friend, nagisursur kami ngamin iti natang iti lugar da iti Lunes. Oy, no kasta. Si kamat laang gayam ti inalad da. Ay na, isudat ibagbagakan kang agsapsapol iti babaunan. Ha? Okay. Kaano ka ngay amang rugi iti trabaho? Agorayak pa iti manungal daw, friend. Ipadalos da kanu pa iti pagnaidan mi. Ano kasta? Stay in ka. One friend. Ay no ha. Nagmayatan no kasta, friend. Makatipid ka. Tawan ti abang abayadam. At ti istorya kanyak ni Antipasing, kaya't nasingpat dagijeng agasawa. Isunalaeng, tas andaan na ikan iti anak. No kasta? Awan anak da? Awan ka no. Isugayam aladawan dala ang tinakitak ang nakadisplay. Kaya't nagasat kalataa. Ta isuda tibos mo. Talaga aparakan ka dayjay at trabaho, friend. Agpakada kami na Lucia. Ti utang bukanyak Mano abulan ti saan pa yan nabayadan. Wala na. Di kay madanagan. Tanog sweldo bayadak mo't laadagos. Siguradom laang. Di mo itarayan ti utang mo. No di mo kaya ti may post iti Facebook. Kas kanayon ko nga ibaga kada kayo. Saan ko nga itarayan ti utang ko, nana? Rumbang laang talaga nga ag-viral ka no siya ti itarayam. Ato yung titulbak, nana. Isublikon. Nagdalos ka kaday, sakbay apimanaw kayaw. Wala na. Nalpasan. Nasaya at ba't nga raw? Tapno nadalos ang madanunan ti may sukat nga agaba. Anya ti planom iti anak mo, Mary? Plano ko na yun, madam? Saan mo apagadalan? Ha? Manumatan ti tawon na. I-enroll mo kit din. Okay lang ang kada kayo, madam? Apay kit din asaan. Mayat matlaang napagadalam ti ubing. Iti kasta, saan to amarigatan? No kasarod, i-enroll ko ti anak ko, madam. Awagak pa iti kaanak ka nga gisursuro iti pagadalan iti asidag tayo. Saludsudak no kaano ti enrollment. Isaganam langan ti birth certificate ti ubing. Agpakada ako mapay biit, Sir Freddy. Sa dino di pa panam, Mary. Dandani nga minang dismissal ti anak ko. Mapan ko sukunan iti pagadalan. Aywan. Agalas 12 mo't gaya man. Ituloy kong tunter aramidak intun sumang petak, sir. Sige laeng, awan ti parikot iti dayta. Agyaman nak, sir. Ag-tricycle kayon ton, tanabibiin. Di mo ibaga. At papagnaam to manan ti anak mo. Sapay nagbara ita panawan. Sige, sir. Ag-tricycle kami itong arudan. Malaag robot kang arudan. Iti kasta, saan ka mabayagan? Madam, ada ko maipakadak kada kayo. Anya day jay? Okay ka dilaang no umay mo't agpasyar dito itigayam ko? Asino agayam mo? Ni George, madam. Agdatdaton ka di kan ka? Saan, madam?
Saan a babae ti kayat dayjay agayem ko? Anyat kayat mo asawa? Babae tirik na dayjay agayem ko, madam. Anya? Kunaklakit din, nagdatdaton kan ka. Okay lang, mat, no may nakapasyaran ditoy. Awan matidakas dita. Tidapatag. Nalpas mo ti trabaho. Agyamanak manan, madam. Di kay madanagan, tanasaya at dayjay agayem ko. Friend, uminom ka pa iti juice. Thank you, friend. Ay na. Ket, kumusta kayo matan iti anak mo? Nasayaat kami, friend. Ket, kumusta ti lakay kan baket? Kumusta ti panakilangandakan ka? Ay na, friend. Awan makunak kadag iti among ko, ta nakasaysayaat da. Nasayaat da kada kami iti anak ko. Ay, nasaya at matno kasta, friend. Oy, no, natsamba ang tibak nang anag singpet. Pamanagnag, nga adulat ta dagiti babak ng anasayaat ti kaong ganda, friend. Amom ka di, kasla apo ti pangibilbilangan da iti anak ko. Uy, gagangay na Tawan mat ngamin anak da. Wan nga, Rod. Ay, wan gayam. Ipawit ko man daytoy kan ka, friend. Uy, anyamat dayta. Itad mo daytoy kan ni Nana Lucia. Bayad ti udik kan kuana. Ipawit kun kan ka, tawan wayak amapan ijay. Okay. Di mo liplipatan nga itad, ha? Amang ano, umay dito nga agsingir. Nakababain ka dagiti amo. Awan ka diti klasem itaayan, anak ko. Awan, nanang. Apay ka di. Kadoon man nga rod ni Sir Freddy. Ha? Sa dino? Sa dino ti papanan mi. Follow-up check-up na ita. Anya ngay nga oras? Iso ti kasarita mon, anak ko. Okay, nanang. Agyaman na ka. Tulungan ta ida, tadakkel mo tinaitulong da kadata. O nanang, maawatan kayo. Mala, mapan ka nga rodon iti ayan ni Sir. Ibagam kan kwa na tinagsaritaan ta. Sapsapaan nyo laangan ti mapan. Saan ka di pa yasimbang patda, Freddy? Saan pa'y, madam? Ay, unay kan, Mary. Manon, atawan nyo iti anak mo nga agnanaod kayo diti balay. Ngam, madam, ko namlata kanyak. Imbagak mo't ana na ti awag mo kanyak. Pasensya kayon, madam. Saan na kami anairuam iti nana nga awag kada kayo. Ay, mano atawanan nga kakadwa tayo. Kolehiyon, ti anak mo. Ngam, saan ka pa'y anairuam? Saan nga min abagay kada kayo no nana ti iyawag ko, madam? Anya, sika talaga. Ne, isudan samot ng dayta, madam. Aywan. Ala, mangisagana ka iti merienda, ta sigurado ang mabisinda. Uwan, madam. Sige, panawan kayo pa'y nga rod ditoy. Mary, nakalaba ka din. Nalpasan, madam. Apay ka di? Ibaon ka kumay di sentro. Apay ka di, madam? Makitsinda ka, kan bayadan mo't lang ti kuryente tayo. Sige, madam. Anya ka di tigatangak. Mabit lang tailistak. Ay, sige. Agsagadak pa'y nga rod iti arubayan, madam. Kabayatan nga ururayak ti ilistayo agatangak. Sige. Ayaban ka no na ilista ka amin na. Hello. Ayan. Hello, nanang. Agawid kan. Oh, apay ka di. Anya tinapasamak. Nanang, ni Sir Freddy, awanan. Anya? Itay lang, nanang. Nagpagadak ano ko ni Madam Susana maturog. Ngapsaan mo nga gring. Ne, apay ngay. Agawid kayo, nanang. Di mi amunuan niya ti aramidan mi ditoy. Kasta unay ti sangit ni Madam Susana. Jakbot abo, doon niya ti ibagakan kwa na. Tapno lumag-antirik nana. Sige, agawid ak nga rudon, anak ko. Di mo pampanawan ni Madam Susana dita.
Awanan, Mary. Pinanawan na kunti asawa. Agbalin kayo kumaanatid kar, madam. Kasano agpahitan. Hindi kay madanagan. Adda kami kaniayan akad kadwayo. Tsaka mo no kapaula ka. Kasla kayat kumatan ti matay. Tawan matan ni Freddy etidan na. Kas na ko nakitayan. Patib ka rin nyo ti pakinakam nyo. Ada kami laang dito'y no kasapulan nyo ti kasarsarita. Agyaman ak launay, Mary. Agyaman ak unay kata kayo, iti anak mo. Madam, itay pa'y anak katugaw kayo dito'y ruwar. Kaya't ko ti pangin. Mangan kayo kumapay. Anyat orasan. Saan kayo pa'y anamigat? Sana pa'y mabisin. Saan kumamat akasta, madam? No, makitkita ni Sir Freddy ti kasta nga aramid yu. Sigurado amalidayan mo't dayjay. Anya ka iti si daon, aya. Nagluto ak iti paborito yu, madam. Masapul amangan kayo, tapno ada pamigsayo. Ay na, agturpos matgaya man ni Ayan iti kolehiyo. One friend, kamaudyanan na. Ay na, nagbunga matlaang dagiti sakripisyong para ken kuana. One nga rod, friend. Amom, naglagan itirik na. Ay, wan gaya. Kumusta mo ni Madam Susana? Talo abulan ng tinapalabas. Sipod pimusay ni Sir Freddy. Ididamo, di na kaya timangan. Ngam ita, uray kaskasano, at damat nagbaliwan nan. Ay, nasaya at matnukas ta. Ay, naimbaglangan taada kayo iti anak mo akadwana di tabalay da. Nuawan kayo. Ay, talaga amarigatan day joy. Nang runa kat awan anak da. Sa dino di papanan tayo, Mary. Graduation ni Ayan ita, madam. Ala, agdigos kayo, tamapan tayo. Anya ti aramidak ijay. Agbuya kayo, madam. Buyaan nyo ti panagradwar ni Ayan. Madimat laang no agpupupok kayo dito balayo. Ad-adda amalidayan kayo. Sapay awan kadwayo mabati ditoy. Sige, sumurtak man nga rod. Katkalpasan ti graduation ni Ayan, mangan tayo itirwar. Ilibre kayo mo't, madam. Ada ka di kwarta. Adamot sweldo kada kayo. Ilibre kayo man mo't, uray italaang, madam. Anan, Madam Susana, agrubuat kayon. Alas 8 amang rugiti program. Iso ang masapol ang masapa tayong agrubuat. Uwan, sige, agsagana kami, anak ko. Kalpasan ti panagturpos ti anak ko, nag-board exam daytoy. Kat ita, makunak adakkel meten ti nagbaliwan ti biyagmi nga agina, Mr. Lonely. Nakabirok ni Ian iti trabaho na, kat sakmet, pagserserbiak lata ni Madam Susana. Alakastain, kat agyaman ak iting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Mary. Agyaman ak Mary pagayam ko iti daytoy apakasaritaam. Tay kunadan, no adarigat, at damat makuna aginawa. Ket kablaawan ka, iti panagbaligi ti anak mo. Tanagpursigi anagadal, aging ga anakalpas. Ket nadaan, iti natalgad at trabaho. Akatala, saan yung matabaybayan ni Madam Susana? Ituloy yu ti agserbikin kwa na, nang runa, tagmaymaysan, itibiyag. Bueno papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Cory, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Parikot ko dagiti naganak kanyak. Tano kaano alimmakay ken bimaketdan, nagbalindametten akas laubing. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cora. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kwarta manan. Katno kait-itid ko lang kada kayo idinapan alawas. Hey, dualawas ang tinapalabas anak ko, manipod inik kanda kami.
Nagbit mo'y tamay busti kwarta. Sana mapupuutan ka na ibusan. Kasta ngagpaysaw balasang kaw. Awanan na pulos kwarta may. Pangus-usaran nyo aya iti kwarta. Katigat gatang mi iti kanan mi Kasta akanayon ti ibagbagayo. Ngam kaslasaan kayo matamangmangan. Agpada kayo anak kakutkutong. Ay, kastuyan at talaga ti pamagi may anak kaw. Langruna ket nay mapanan ti tawon may. Apay ngamin asaan nyo akayat ti makipagnaed kada kami. Tatang, nanang. Iti kasta, saan yun a problemahan ti kanan nyo? At damat ni manang mirang aparaluto iti kanan nyo. Saan kayo ngagluto? Mabain kami mo't iti asawa maanak kaw. Kabalan mi pa'y mo't imang luto iti kanan may. Ken maysa, saan kami a komportabling agnaed dito'y balay mo, anak ko? Kay kayat milatamat ti agnaed iti balay mi ken ni tatang mo, Tapno nawaya kami nga aggaraw. Kat nawaya kayo mat nga aggaraw dito'y balay, nanang. Ay na anak ko, kaslang arod saan kami makaangas dito'y balay mau. Ay, nagadulakit din arason nyo, aya. Adto'y tisag 2,000 kayo. Aginot kayo kumamot iti kwarta. Tanarigat abirukan ti kwarta. Ay, agyaman kami una, anak ko, Sige nga rod, taagdigo sakon. Maladaw akon iti trabaho. Ay, mabalinti makikapay, anak kaw. Mapan kayo latan ijay kusina. Ada ni manang mirang ijay. Ay, sige nga rod, anak kaw. Mapan kami iti kusina. Ay, maladaw tan samot tan iti trabaho ta. Apay ngamin anak bayag ka nakisarita ka iti dadakkel mo. Anya ngamin ti kasapulan daya. Anya pa'y ngay, kwarta Kasano ket pampanoy-noyang mo't ida iti kayat da. Masyanak mo't ngamin kadatatang kan nanang. Bakit kan lakaydan? Kayat ko mat nga ag-enjoy da iti biyagda Kas gunggunada mo't anang paadal kanyak. No saan aga po kadakwada? Saan ak kumamot anadaan iti napintas at trabaho ita? Uy, maawatan ka kori bakit? Ngamno maminsan, aglablabos mo't tan nagiti dadakkel mo. Kwarta mo't tan ti pagkitkitaan daken ka. Di damat nga rod kayat yung may makipagnaed ka na ta, tapno iso kumapay mo't di matipid ta. Kayat da nga rod ti agnaed iti balay da. Ay, narigat mo't apilitak ida Ala, baka mo ka man langan. Mangan kayon, Ma'am Kuray. Agidasara kaon. Nival lang ti idasara manang. Prutas ti kanak. Ay, awan matan ti prutas, ma'am. Kasano nga awan? Kat kagat-gatang ko lang idikalman. Laglagi pa niya ngay may dagiti naganak yaw, ma'am. Inalada amin dagiti prutas, ta isupay kano agatangan da. Kat inikakmat ida iti kwartada. Jak matam mo, ma'am. Narigat matano iparit ko nga alaan da dagiti prutas. Ang mga nukunada pa nga ginlalaingak. Anya lakit din dagiti dadakkel ko. Sige, sana balin, manang. Apay manen, nanang. Dumawat kayo manen iti kwarta? Saan, anak ko? Anya nga rod ngay. Kan, apay nga agsangit kayo matan. Nagsakit nga mento'y kinugtaran ni tatang mo. Apay akinugtaran na kayo. Umay ka kumayjay balay ta kasaritam ni tatang mo. Nasakit tinakam ko kankwana. Kayat ko apagungtam dya, ma'am. Ikugtar naklatan nga asawa na. Mabit lang nga rod tagpalasak. Sana mabalin ti kastangar aramidan ni tatang. Apay ngay, akugtaran na kayo. Tatang, apay akinugtaran nyo ni nanang. Kasanaw, nag-iimot na itainam. Anya tinyimot na aya. Di nakikan itikan kanin na. Saan ayang agpada kayo mat nga inikak iti kwartana? Laibos nga ruda iti kwartak.
Dilakid din mangtan iti linuto na. Ay, inibus mo ti kwartam. Ita, kumugtar ka no sa anak amang tinitikan ka nag. Inutak mo't nga ron ti kwartak na mabainak manin a dumawat iti anak ta. Apay ngamin anaibos adagos ti kwartayo. Tatang. Gimatangak nga raw di ti agas ka. Agas nga. Saan ka mo't nagsakit? Kasano kumagimatang ka iti agas? Kasano ko mga mong agsakitak, katawan mo't bibiyang mo kanya. Ala, husto daytan. Saan nyo kuman nga ulitin akugtaran ni Nanang? Tatang. Kasano ko't nagimot ma. Uray pay. Saan kayo nga agkabil? Imay kayo kumaijay balay no mabisin kayo. Taadumat timakan ijay. Mas daawak ngamin no pangipanan nyo iti kwartayo. Apay amaibos adagos ti ititad ko. Unay lakit din dagiti dadakkel ko. Kinugtaran ni tatang ni Nanang. Tasaan kano amang ted itikan kanan na. Naibos man ngaminan ni tatang tiinted ko a kwarta na. Kasla ngamin nakitak ni tatang anaggapo iti pagsusugalan iti namin saan. Saan ko anay bagakin ka, saan ko amasigurado, no, ni tatang di nakitak. Anya? Agsugsugal nga ta ni tatang. Mabalin na kasta. Tapay naibus adagos di kwartana. Kasano nga ta ang maamuak na agsugsugal ni tatang? O di damagam ka ni Nanang. Ay, wala niya. Alaman, tapag damagak to ni Nanang. Awagam, ta umay diti balay. Ibagam asaan lang ay bagbaga ka ni tatang mo nga umay dito eh. Mabiit lang nga rod, taawagam. Apay, kuray. Anyati ko na mga ibagam. At dadamagak kada kayo, Nanang. Anya day jay. Agsugsugal ka din ni tatang? Ay, kasano nga tangam muna. Anya ngay ti sumbat kaw. Apay, asaan kayo asumungbat? Jak amaw. Nakaamuamayang agsugsugal. Nakita ni Val ang naggapo iti sugalan. Ngam saan na kano ang masigurado no ni tatang dayjay. Ang mga no insugal ni tatang dya kwartana, isuan na ibos. Idinto tada kayo kat saan pa'y? Naabak ni tatang maw. Idinto asyaket na nga bakak. Ha? Ada ibagbagayo, Nanang? Ay, awan anak kaw. Kunak, bayam, ta si putak no agsugsugal ni tatang maw. Alaman nga rod, Nanang, ibagayo kanyak no maamuan nyo nga agsugsugal. Andagayam imay dito'y balay itay aldaw, ma'am. Sapsapulan na kayaw. Apay ka no, Manang? Ada ka no ibaga na may papan ka dagiti dadakkel mo. Agsubli ka no inton bigat iti alas na es, tapno sigurado nga adda kayaw. Apay, adi na pala imbagakan ka. Damdamagak nga rod, ma'am, no niya ti baga na. Kat da kayo kanulaang mati mabalin na pang ibagaan. Anya, man nga tanti inaramid da tatang kan Nanang. Maamuan niyo inton bigat, ma'am. Apay ako ti. Anya turasan, maturukan. Diyak nga rod makaturog. Tapay aya. Pampanunutak nga rod da tatang kan Nanang. Tapay. Anda ka di manan parikot da? Kuna ni Manang Mirang nga adda imay dito'y balay. Kat kayat dak akasarita maipapan kada tatang kan Nanang. No mapilit mo ida nga umay agna dito'y balay, di awan ko matiparikot mo. Saan mo nga min ida nga ikan iti korta tapno mapilitan da nga umay agna dito'y? Ala, bayam, tapanunutak day taasing-asing mo. Amwak pa'y nga umuna no anya manantiin na ramid da akalukuhan. Anya ka diti maipaay ko kada kayo, Manang Lorena? Ada ka no kayat yung nga ibaga kanya? May papan ka dagiti dadakkel mo. Dakkelin ti utang da kanyak. Ngam aging gaita. Saan damot laangan nga agbayad? Anya? Kasano ko maama ka utang dagiti dadakkel ko? Kat ikakmat ida iti kwarta.
Kat no agpadadamot nga minasugador. Anya? Kaano pa nga imutang dakada kayo, manang? Idi pa'y laang na panatawon. Jakon malagip tig sakto apit sana. Ngam, ada nagpinirmaan mi amang ipanagnak anak kautang da. Pasensya ka no iramraman ka. Jakmat nga minan masinger dagiti dadakkel mo. Sakbay ko mga ipabarangay ko ida, ipakaamok nga umunakan ka. Talaga aparikot tiit-itod kanyak dagiti dadakkel ko. Manang Lorena, saan kayo kumapay nga agpabarangay? Kasaok pa'y dagiti dadakkel ko. Mano aya ti utang da? Sagto 20,000 da. Anya? Nagpakpakaasi damot nga min ide. Jakmat amo. Anak karigrigat dagaya masingiran. Pasensya kayo lakuman ka dagiti dadakkel ko, Manang Lorena. Pasensya ka matan, Cory. Ngamjak nga minan amo no kasano amasingir ko dagiti dadakkel mo. Iso anapilitan nak amang ibagakan ka. Anya itanti aramidang. Mababain akon kan ka, Val. Hangam nasken abayadan tati utang dananang. Tano saan? Amangan no ipabarangay idan ni Manang Lorena. Nakababain. Sige. Bayadan tati utang da. Ngam iti may sa kondisyon. Anya? Kasaom dagiti dadakkel mo abayadam ti utang da. Ngam dito'y balayan nga agnaedda. Sige. Bayam. Takasaok dananang kantatang maipapan iti dayta. Saan da... Lucas